abazingela inyoka enethoshi ekhanda eBergville isibahlule isikhathi eside beyizama ilokho iqhubekile ibahlula idla izinkomo iqhubeka sebeqhamuke nesuke manje lokuthi bahambe bayoyicela kwenye inyoka enkulu kunazo zonke eBergville ehlala enkwalini edamini elihlaza cwe bayachaza sanibonani phakathi wase South Africa nisibona nje sikhona la sikhona namhlanje sisezibeni esikhulu ekuyisona ziba esihlonishwa kakhulu Bergville yonke zonke lezi ezinye ziba zikhosiza ngaphansi kwaso lezi ziba so sithunyiwe ke lapha namhlanje ukuthi ke na sizolanda ichibi elihloniphekile linamandla futhi amakhulu kakhulu kuthiwe ke sizolithola la ngabo 11 to 1 kanje ekusuku lilapho la kuzomela ukuthi khona sikhona ukuthola leli chibi leli kodwa sizolithola ngaphansi kokuthi kena umnomzane lo wakhona la okuyena umphathi wazo zonke inyoka zala eBergville uzobe phuma ngaleso sikhathi bese shaya amanzi maye washaya amanzi azokhala athi kla kakhulu thina sobe sikhona la emathendeni ekusuku sobe sesiphuma ke lapho siyongena lapha ekhwazini lapha yasigudle sithi sibhukusha sithi size sizowakha la amanzi la ekusuku lona leli chibi leli elizokwazi ukuthi kena siyobamba ngalo le yanyoka le lapha le yethoshi uready kodwa futhi hayi ngiready mfowethu njengoba ubona ngisasekhona angikile ndawo inkinga nje ukuthi kumele sibambe lenyoka lenethoshi ngisasekhona ngingakayi eMaritzburg hayi akunankinga mfowethu ake sithi nje okunye nokunye sesizokubona ngoba sisalinde naba abanye bayeza nje iquantum izofika ime lapha phezulu bese ke kuba ikona ukuthi kena sesiyalala ke kodwa ke sitsheliwe la kwathiwa singezi la singcolile mhlambe sisenze ucansi yabo singalalanga nje nabantu besimame noma yabo kakhulukazi nje laba abaganiwe ibona ikakhulukazi nalabo benza ucansi lomgunyathi nabo badonswe ngendlebe ukuthi kena bangalinge baze balenze namhlanje kuleli usuku nje la namhlanje usuku olukhulu kakhulu olubhizi okungenzeka ke ukuthi abalaleli badidekile emakhulunywa ngocansi lomgunyathi bakhulunywa ngocansi lomgunyathi ilolo mfowethu olenza mawungawedwana hayi mawungawedwana nje lona ucansi lomgunyathi lena siyacela ke babukeli nisithandazise lapha enikhona nibe nathi nisithandazise siyacela uzonke izinto zethu ihambe kahle ungathuki mfowethu la uva khona ngizofa nawe hayi ngiyezwa mfowethu ngifikelwa kwesaba khona ungasabi mfowethu nami ngiyasaba impela hayi asibonge mfowethu sibonge hayi asibonge mphakathi